सिनुंगदरम फोंखिबा तोंगान तोंगान मसे फोंसिंदगी मरु ओइबा पाउसिंग खोंगचरगा म्यामदा शेयर तौजगी अहानबा मक्तदा मणिपुर गी ओइबा पुंग कुनगा मरीदा थोकिबा कोविड-19 गी अपडेट म्यामदा शेयर तौजगी गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर कोविड-19 कमल कंट्रोल रूम दगी थदरकपा प्रेस रिलीज नंबर 240 ngasi gi pung mga poki update ta myam punna miyoi samaga marfuga nipan covid-19 positive oire general population degi samaga marfuga nipan sigi manungda samaga mapan amadi nupani aduga miyoi humdraga mapan amana nupini hairi aduga atopa miyoi taraga nithoi amana central armed police force degi covid-19 positive oire apun covid-19 positive okiba masingsi manipur ngasi pung kungamari da miyoi sanini aduga ngasi covid-19 positive oirakhiba mafam lamsingduna Imphal West dagi chamaga taraga mari Imphal East dagi kungani thoi Thawbal dagi taramathoi Bisnupur dagi taruk Kaksing dagi ama Urkhul dagi ama Tamenglong dagi taruk Tengnopal dagi ama Chursampur dagi ani Senapati dagi ani Kamjong dagi taret Kangpokpi dagi mangani hari aduga makhoi singsi mafam amada chatluba leitana atopi state amdagi halakpa natana hari local transmission hari aduga makhoi lokhotpam thokpa section tharang sing jumuk loinam lokhot kre makhoi covid care facility da ship taw kre masum makhoi gi contract tracing sing amasum makhoi containment zone singba thabak thorom sing loinam lokhot kre haidi adu ngasik pung kun ga mari da covid-19 na manipur da miyoi ama lehen khidre miyoi ama sikre mark sai yankhai ga nipan sure mahak nupan du mark si Thawbal gi ne haidi aduga mark si the hospital covid-19 positive oiduna laikhitabne su press release na haidi duga apun boyna manipur covid-19 positive oigiduna sikhiba miyoi masingsi apun boyna saniga kontraga nithoi sure hainasu press release na haidi amasung ngasi pung kunga marida covid-19 digi pharaktuna negative oiraktuna discharge tokiba miyoi masingsi apun boyna samaga marfuga mapanne haidi makoi singsi CRPF digi ani amane home isolation digi samaga taraga mapan amane LKK digi tara amane Lanba dagi taramathoi amane Unako dagi taramathoi RD wing dagi taret PR Kaksing dagi mapan TK Urkhul dagi ahum JNB Sandel dagi ani Bal Baban dagi tara Thawbal dagi ahum Tamenglong dagi ama amasum Jiribam dagi amani hansu phongdorakli aduga apun boyna Manipur covid-19 positive oiba miyoi masingsi lising kungani thoiga satret ka nifuga nipan sure general population dagi lising tarama panga Sanipan nga taraga nipan oire amasum central security personnel dagina lising ani ga samapan ga kuntrani aduga apun boyna recover tokiba manipur apun mamasingsi lising taramapan ga satru ka kunni general population dagina lising taratru ka samapan amasum central security personnel dagina lising aniga satre ka kunni suhairi aduga apun boyna hauji manipur covid-19 positive oiduna lairiba miyoi masingsi lising aniga sanipan ga mogdraga taruni sisigi manungda general population digi hauji covid-19 naraga lariba miyoi masingsi lising ani ga satruka mogdrani amasum central security personnel digina saniga tarukni suhairi aduga recovery rate si apun boyna yengma matamda 86.24% ni hainasu press release na makatana phongdurakli makasa tharakpoina topa maruiba pawkhram mayamda share tawjarake makasa tharakpoina north east da covid-19 na siba Assam Tripura Manipur na makok mathang ahum subada laidi North East ko na COVID-19 nabadagi laikidaba masing lepa laitri Assam na samapan go humpugo mapan laikiduna khwaidagi wangna laidi mathangda Tripura na miyoi sahum go humpugo mari amadi Manipur na miyoi sani go kontra go humdo laikidabadagi ani suba amadi ahum subada laidi Meghalaya na mari subada laiduna samaga ahum laikidre Sikkim na maudraga manga laikidaduna manga subada laidi Nagaland na yankhai ga mari Arunachal na nipuga nipan laikidaduna taruk suba amadi tare subada laidi Nipan subada Mizoram na oiri haujuk phawbada state asidagi miyoi manga laikidre amaromda state asida haujuk covid-19 na oiragliba phibam asi review taunaba kendra gi additional health director Dr. Swasti Sarana lusingba team ama Imphal laklagani hana spokesman na makatana phongdokli laibak sigoba covid-19 ga update namu COVID-19 nagi pharakpa lising marfuga mariga lising kungani panga samriga mapan yaure recovery rate na 93.60 ni leba asigi oina COVID-19 na nabadagi phagalakpa masing singthaningai oire hokiba pung kunga marida miyoi lising nifu mariga subnagi tare naba phabadagi recovery masing lak marfu mariga lising kungani panga samriga mapan yaure haujuk phawda laina asina nabagi positive oibigi masingna maudra laki mathakta laire masi haukiba pung kunga mari miyoi lising nifuga mangaga sanipan ga marfuga nithui positive oiba
थारगनी हौखिबा पुंग कुनगा मरीदा मियोई चौंगागा मार्फुगा मरी लेखिदबा मसिंग लाख अमगा लिसिंग कुंथ्रा निथोइगा चामगा हुंफुगा निथोइ सुरे हौजिक फावबदा एक्टिव केस लैरिदुना लायेंगलिबा मसिंगना लाख मरीगा लिसिंग निफु हुमदोइगा चत्रेका मौद्रगा मरीनी लेबा असिगी ओइना महाराष्ट्रना ख्वाइदगी वांगना लैरी आंध्र प्रदेशना कर्नाटकना अहुम सुबा लैरी हेनसु फुंगदोरक्ली मखा चथरकपोइन अतोपा मरुएबा पाउ खरनमुक बोम थानम्बगी मयोक्ता रिम्स स्टाफसिंगना प्रोटेस्ट तौखरे था असिगी 13 निंगोल चकौबा नुमिता मसक खंगदबसिंगना रिम्स गेट मयादा बोम पोखाई हंदुना मिसम अनि सुअनगिबा थवोंग अदुगी मयोक्ता ngasi रिम्स डेंटल कॉलेज की ममांग स्टाफ सिंग वोकट मिफम फमदुना प्रोटेस्ट तौखरे हाइना डेंटल कॉलेज कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई वेलफेयर एसोसिएशन रिम्स की सेक्रेटरी की सिरोल हाइरी सिरोल असिना मखा तारदुना डेंटल कॉलेज कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई वेलफेयर एसोसिएशन सिंदुना पांगथोकिबा प्रोटेस्ट अदुदा कॉलेज असिगी नन टीचिंग स्टाफ सिंग सरुक याखी कोविड-19 की वारबा मतम असिदा बोम पोखाई हनबा यानिंगदे अना लायेंग संग बोम लंगसिनबा यानिंगदे मियामगी सेवा तौजरीबा रिम्स स्टाफ सिंग अकी अखंग पिबिगनो मातुंग रसिगुमा थौदोक थोगनबिगनो हाइना प्ले कार्ड नसिंगबा इखी हाइदि हन सुफुंगदोरक्ली मखा चथरकपोइना मई फंगनबियु टेक्नोपाल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग सना लैरिबा रेलम एरिया की खुन 19 हौखिबा सही 15 ममांगदगी लैंगांग इलेक्ट्रिक वायरसिंग तिंगदुना थमलबसु हाइरिबा मफमसिंग असिदा ngasi फावबा मई फंगनबदी लैत्री हाइना मफम अदुगी खुंजासिंगना पेंदबा फोंदोरक्ली रेलम एरियादा लैबा विलेज अथॉरिटी की चिपसिंग अमदी नुपी लुसिंगबी कया सरुक यादुना ngasi नरुमकुल विलेज दा पांगथोकिबा मिफम अमदा साइबोल विलेज अथॉरिटी की मेंबर एम कुलना फोंदोरकपदा लाक्लिबा सही इंग्लिश सिंगनिगा कुनगमथोइदा मई सांग नाइना फंगनबियु मदु नत्रबदि हौजिक तिंगलिबा इलेक्ट्रिक लाइन सिंग असि लौथोकपिरो हाइना पेनबा कया फोंदोरक्ली सिलकपोइना तोप मरोइबा पाउ खरन माइनॉरिटी मितै पंगलदा मिनिस्टर पियु AITI मणिपुर की लेंगांगना हंदक मिनिस्टर रिसफल तौबदा मिनिस्टर अमदी पीदना मिनिस्टर मसिंग ओइबा याबदगी हंथना थमलिबसी हापसिनदुना ओइबा याबा मिनिस्टर मसिंग ओहनबियु हापसिनगदबा मिनिस्टर अदु लिलोंग थौबाल की MLA वाई अंतास खानदा ओहलु हाइरी ऑल इंडिया तंजिम इंसक AITI की सिरोल अमना हाई एन बिरेन लुसिंगबा BJP की सुंगसिनबा लेंगा असिदा मणिपुर खुंदारिबा मितै कंगलुप अयामबगी लुसिंगबा खुदिमक मिनिस्टर ओइदुना लेंगा यावनरबसु मितै पंगल जाति की मिहुत अमत मिनिस्टर ओइदबा लाइबक थीबने मितै पंगल जाति की मिहुत यावदबा इतिहास असिंग असिदी मुथतपगी मतम ओइरे लेंगा असिदा मितै पंगल की मिहुत यौहंदुना लेंगा असि यौहल्लु हाइना तक्सिलदुना CM बिरेना AITI मणिपुर स्टेटना मेमोरेंडम अमा पिसिनख्रे मेमोरेंडम असिदा BJP लेंगा असिबु सगोटपा मितै पंगल जाति की MLA अमत लैरमद्रबसु हंदकता पांगथोकिबा बाय इलेक्शन माई पाकलकलिबा वाई अंतास खान लेंगा असिदा सगोटपे MLA अमा ओइरे महाकपु लेंगा असिदा यौहनबना चुंगनी हाइना खली हाइदेनसु पाउक्सियेसना मखा तरक्ली लोइसिलकपोइना खुदकी फंगबा मरुओइबा पाउसिन मैम मपुंग फाना हेंग शेयर ओइन तौजरगे हजिकी ओइबा हेडलाइन ओइन मैम द शेयर तौजरमगे हौजे कांचीपुर एक्सीडेंट थोए खुदकता सीरे हाइना यामना नुवाइतबा थौदोकनि मैम नुपी अमा यामना फिबम चादना एक्सीडेंट थोकपदा कांचीपुर एक्सीडेंट थोकपदा खुदकता सीरे हाइरी अदुगा अनिसुबे एक्सीडेंट अमना थौबाल DC ऑफिस ममांगना JCB ना थोमदा अमा लैखिद्रे हाइरिसिसु नुपाने मागी मकोकी जगादु यामना थीना सोक्तुना माक्सु लैखिद्रे अदुगा मरुओइबा अपडेट सिंग मैम से खोंगचरगा सोखिबलान खिबियारसु मैम नंगक पिगने हेंग अयुकिदा मैम सोइदन अपडेट पिजरगे मैम दु फोंगे मिनरसेन थैंक यू